ku munsi wo kuwa gatandatu ikipe ya Manchester United yari yakiriye ikipe ya Chelsea n'umukino wa shampiyona. Umukino warangiye ikipe ya Manchester United itsinze ikipe ya Chelsea ibitego 2 ku gitego kimwe gusa. Byatangiye kare cyane kuko ku minota ya 5 Sanchez yahawe ikarita y'umutuku direct, hanyuma rero ku minota 14 Bruno Fernandes atsinda igitego cya mbere muri uyu mukino. Byazamwe na statistiques ze ku mibare mu ikipe ya Manchester United tuza kugarukaho mu gutsinda n'imikino amaze kubakinira. Hanyuma Casemiro we yakoze agashya kuko yatsinze igitego, umupira yahawe na Harry Maguire ariko ntiyatinze kuko yatsinze igitego ku minota 37, ku minota 45 ahabwa ikarita ya kabiri y'umuhondo mu minota y'inyongera rwose imuviramo ikarita y'umutuku asohoka mu kibuga bajya kuruhuka. Ubwo impande zombi ari abakinnyi 10-10, half time ari ibitego 2 by'ikipe ya Manchester United ku busa bw'ikipe ya Chelsea, ariko bageze ku minota wa 80 nibwo igitego cy'ikipe ya Chelsea cyabonetse birangira ari ibitego 2 ku gitego kimwe. Mu bicu n'umukino Manchester United yabonyemo intsinzi, ariko n'umukino umuntu anarebye uko warangiye nyine abakinnyi 10-10. Mu by'ukuri n'umukino wari ugoye ku mpande zombi. Ni umukino wari ugoye ku mpande zombi, gusa ku mutoza Enzo Maresca bimwe mu byo bari amaze iminsi bamurega cyangwa se bamugaya byari uburyo bwo guhekeranya abakinnyi akabavana mu myanya, ukabona ko nabyo birabangamira abakinnyi mu buryo bwo gutanga umusaruro. Ariko urebye kuri ekipe yakinishije muri 4-2-3-1 bavuga ko Korpama yari yamusubije ku 10 mu mugongo wa Joao Pedro, Estevan Willian ndetse na Pedro Neto, Caicedo na Enzo bafasha cyane mu buryo bwo gusunika ba Korpama. Buriya Enzo yari ku 8 ari ikiraro hagati ya Caicedo n'abakinnyi bataka, ubona ko ari umukinnyi uzi kubafasha mu buryo bwa transition yaba offensive ndetse no mu gihe bagaruka kudefanda. Ku ikipe ya Chelsea muri make wabonaga ekipe yo mu kibuga ipanze neza, na defense yabo bari bagaruyemo Wesley Fofana mutoza ari kwintroduce kugira ngo afatanye na Trevor Chalobah. Kubona ko batosina Drabio biragorana cyane na ba Benoit Badiashile mu gihe wenda ari uyu musore ataraza wavunitse w'ikipe ya Chelsea umudefender mwenyewe Vico Will byibuze yabaye introduce Wesley Fofana kuko ameze neza, turabizi ko n'umukinnyi mwiza. Baje kubangamirwa rero ni karita itukura yaje kare, gituma ikipe ya Chelsea yarayise ikora impinduka ziganisha ku kudefanda. Bazana Tosina Drabio aza muri defense, banazana Philippe Jorgensen, bahita bakuramo abakinnyi bombi b'abawinga. Byahise bigorana rero mu mikinire ku ikipe ya Chelsea, urumva ko yari igiye kudefanda isigaranye Korpama ndetse n'uwitwa Joao Pedro. Yaba kuri Korpama n'umukinnyi mwiza n'umukinnyi w'umubitera, ariko iyo ugiye gukina imikinire nk'iyo ngiyo usaba abantu bihuta cyane cyane kuko ugiye gucungira ku ma counter attack. Yirebye Korpama rero kubigendanye no kwihuta biragoye, iyo pasi yayitanga yatsinda, ariko nawe muri counter attack burya akenera umuntu uza kuba sunika nka animateri wa counter attack, we byibuza akaza kubarwa mu bashobora kuba batsinda. Nawe yaje kwitagira ikibazo bamukuramo, bazana Andrei Santos, noneho bihumira ku mirari. Ikipe ya Chelsea la defender complete kuko yari ifite abadefenseri bagera muri 5, ubariyemo na Tosina Drabio winjiye, Trevor Chalobah na Wesley Fofana, Reece James na Kukureya, ukongeraho abakaseri 2 Caicedo ndetse na Enzo, ukongeraho na Andrei Santos. Mwanabonye yuko yagerageje gusa nk'ananyuza amashaka gukina defense ya 3, Wesley Fofana ngo akini buryo, Trevor Chalobah na Kukureya bamwegereye, yigize imbere Reece James kugira ngo byibuze abo bakinnyi basigaye babafasha mu gusatira, yaba Enzo na Joao Pedro bagerageze wenda kwegeriza mu rya Manchester United. Byaranze Manchester ibona ibitego 2 biganisha kukuba yari irimo domino umukino, yaba ku gitego cya Casemiro ndetse n'igitego cya Bruno. Gusa nabo baza kubona ikarita itukura ikipe ya Manchester United. Casemiro niyo umutoza w'ikipe ya Chelsea Enzo Maresca ashobora kuba yarabonye ko akoze ikosa en plus nk'umutoza muto, situation nk'izo utazimenyereye, kuko yageze igihe iyaza kugira byibuza abakinnyi baba winga cyangwa se bihuta bamufasha kwataka Manchester United mu gihe basigaye bose ari abakinnyi 10-10 byashoboraga kuba ibindi, kuko Chelsea yasigaranye umuvune uvuga ngo turi beza muri iyi minsi mu mipira y'imiterekano, kuko Chelsea ni imwe ma equipe ubu ngubu ni equipe ihagaze neza au contraire Arsenal binyuze kuri amutoza Nicola Jova ubafasha kumenya uburyo abakinnyi batera imipira y'imiterekano. Chelsea nayo yagiye kuri umukinnyi umugabo mu ikipe ya Brighton ubafasha mu kumenya uko abakinnyi bitwara mu gutera imipira y'imiterekano. Ubu Chelsea niyo ya mbere kugeza amaginganye. Urumva Chelsea umuvuno niwe yahise isigarana,
option yo kuvuga ngo reka twatake Manchester ariko dushaka imipira y'imiterekano kufrase kona mwabonye ko n'uburyo bagiye babona bari bagiye kubyaza umusaruro hafi yo kwishyura sibye igitego cya Trevor Sharoba hari n'ubundi buryo bagiye bawusha ku mipira y'imiterekano bivuga ngo iyo bitagendera ku mipira y'imiterekano gusa Enzo Maresca akaba gifite rooms yo kuvuga ngo mfite n'abakinnyi b'abawinga basatira sinavanyemo Pedro na Estevan Willian kare mbuzaho nkiri witwa Alejandro Garnacho Manchester United twari kuvuga ibindi kuko Chelsea wabonaga ko yayidominiye mu gihe basigaye ari 10-10 ubundi kosa yakoze no kuvanamo Pedro Neto kuko yamuvanyemo mu by'ukuri wenda yabaraga ko agiye kurwana no kuba tatsindwa igitego kuko yaramaze kubona ikarita y'umutuku avuga ngo reka ndwane n'uburyo wenda nabona inota rimwe ariko yirengagiza ko wenda hakiri inota nyinshi Estevao bose icyarimwe yabavaniyemo rimwe ariko Estevao yavuyemo kubera rouge ya Robert Sanchez kugira ngo bashyire muri muzamu Jorgensen aho birumvikana ariko guhita uvanamo na Pedro Neto umuvaniyemo iki kwa kirikari ku munota wa karindwi nyine uyisovanamo Neto ushyiramo Adrabio mu defenseur bivuze ngo urayamanitse ko ugiye gukina udefanda byonyine cyangwa se werengagije ko hari ibindi bintu bishaka kuba muri match byatuma wongera kugaruka nk'iyo karita y'umutuku yahabwa na adversaire mukamugiye gukina munganya kandi byarabaye n'ubundi karita y'umutuku Casemiro arayibona biba balance ariko biba balance yamaze kuvanamo abakinnyi bakina basatira wenda za no kugira n'umwaka kubera ko Korepa Mari yavunitse avamo bivuze ngo nta mukinnyi yarasigaranye wamufasha gukina ashaka igitego cyangwa se kuba yatsinda ikindi kintu nabonye Chelsea ikeneye twabigarutseho ariko umuzamu wabo ntabwo ari umuzamu wa nyawe wo gufasha Chelsea urebye ahandi hantu mu zindi departement buryo bubakitse ariko Robert Sanchez yego yakora save nibyo ariko ukeneye umuzamu ufite ubwenge butandukanye n'ubwe ko nk'ikosa yakoze birashoboka ko hari ikindi kintu wakora kuri bibona ko umukorera ikosa iraba ari karito rouge iyo ikarita y'umutuku ni ikintu gikomeye cyane umupira w'amaguru akenshi ugiye muri position yo gutsindwa ariko hari uburyo abazamu umaze kugira IQ yo hejuru managing situation nk'izi ngizi rimwe na rimwe akaba yanakureka mutsinda igitego ariko akavuga ngo turacyafite iminota yo gukina dushaka kuza gutsinda ubwo Sanchez bisa naho ari wo wishe umukino mu by'ukuri baraza kuza gutekereza niba nko mu kwezi kwa mbere bakongera muri muzamu ubivuze neza cyane mu by'ukuri uyu muzamu nawe inyuma yo kubona ikosa yakoze byashoboraga wenda kwirindwa yakoresheje amagambo aravuga ati on me today guys ati byabaye ninjye biriho big sorry for that mumbabarire cyane kubera ibyo nakoze team I put my team put a massive effort on the second half but couldn't get there ati kipe yanjye yagerageje gushyiramo imbaraga zose mu gice cya kabiri ariko ntabwo yashoboye nyine kuhagera ngo ibe yabasha kugombora mu gihe rero nyine nk'uko wari ubivuze umupira Pepe yarabivuze neza ngo nabakinnyi 11 iyo babaye 10 haba hajemo ikindi kibazo ubwo icyo kibazo nyine ni nacyo Man.U ya Profise ibasha gutsinda ibitego bibiri nyuma ibona ikarita itukura cyo kora baza nyine kwihagararaho Chelsea ibona igitego kimwe birangira gutyo umutoza wa Man.U wanejejwe nuko ngo byibura akurikije uko bari batsinzwe na Man City yarasabye ikipe yiwe ko bagerageza kubamo aggressive cyangwa se kugerageza kutorohera adversaire gukina umupira mu buryo navuga ngo butamubangamira hari ukuntu ikipe bikina rigoga ukabona barakora amapasi uko bishakiye barasora baro kumanda uko bishakiye barozerageza mu kibuga cyawe uko zishakiye mbese ukabona abakinnyi bawe ubushake ishyaka iyo nyota iyo nzara iki kintu cya aggressivite kutorohera adversaire kutamuha chance mu buryo navuga ngo busa naho bworoshye nicyo kugira aggressivite mu mupira bavuga icyo rero nicyo yavugaga ati mubashyiraho pressure mube very aggressive bibabere donc make it so difficult for them bakomereza ubuzima bagore ku buryo ntabwo bigomba gusa naho ikipe ifite ijambo n'itegeko ryo kugera mu kibuga cyacu ibyo rero barabikoze babasha nyine kuza gutsinda umukino yarishimye baranamubaza bati nyuma none yuko bari bavuze ati niyo na papa yabigutegeka guhindura uburyo bw'imipangire y'abakinnyi bawe ati ntimwabihindura wenda tuzagira umwanya wo kubiganira ati subu ko hari aho byageze uza guhindura kuko muri match yaje kugera arahindura uburyo bw'imipangire y'abakinnyi aravuga ati nabivuze ari jokes ati kandi nabizi murabikunda hamwe nk'abanyamakuru ati ariko guys ati atubanza guhinduka bizagenda biba imbere icyo yashakaga kuvuga kuri system abantu benshi bakunze kuvuga cyo guhindura muri yabaye nk'ugikomozaho muri yageze kubivuga arabati hari abatoza bavuga ngo nge system yanjye ngo ngenda igumana ati simpindura ibyo nemera cya filozofi yanjye ati niyo bya bidakora kabigumana atakarinda bipfana nta kintu bimumariye ati ibyo ngibyo nugupfa urupfu ruri yakoresheje ijambo ngo
ruri stupid ati buri stupid ni igitutsi ariko nyine mu kinyarwanda n'ubundi ni nkacyo yaravuze ati ni nko gupfana ubugoryi we ibintu urabifite uri kubigerageza ntibikora ariko ukavuga ngo ndabigumaho ngo kabone n'ubwo byaba bidakora ati wakabaye upfa ariko unapfana ikintu byibura wakomeje kugerageza ibi biranze icyo yabwiragamo Wenga niba mbyibuka kumwe Wenga nyine abaga afite adashaka guhindura imwe mu mibare uyu mukino wasize ni Bruno watsinze igitego cy'ijana mu mikino 200 ya premierleague amaze gukina ariko kandi kuva 2013 ikipe ya Chelsea ntiyari yatsindira umukino Old Trafford ari naho bongeye gutsindirwa update indi ni Liverpool ikomeje urugendo rwo gutsinda ko batsinze Merseyside derby batsinze ikipe ya Everton ibitego 2 ku gitego kimwe ariko rero reka twambuke tujye ni inshuro ya gatatu bibayeho ko ku munsi wa gatanu wa shampiyona ikipe ibashyizemo diferanse y'amanota 5 inshuro ya gatatu bibayeho kandi ubwo biheruka nabwo byari Liverpool 2019 icyo gihe twaye igikombe cya shampiyona hari yari yabanjwe na Man City ngo rero nyine utuntu tw'imibare twatangiye kuza mu inshuro ya gatatu ubwo biheruka yari ikipe mujye mwitonda cyane abwirwa benshi akumva beneyo amanota 5 yamaze kugeramo hari uwipositionye mu gikombe udashaka kuvuga undi mukino wari utegerejwe cyane mu gihugu cy'Ubwongereza ni umukino wakiniwe Emirates ikipe ya Arsenal yari yakira ikipe ya Manchester City umukino warangiye ari igitego kimwe ku kindi igitego cya ikipe ya Manchester City bisanze bari mu rugo kuko ku munota wa 9 rwose bari bafunguye amazamu Erling Braut Haaland yafunguye amazamu ariko nkuko Bigana agiye kubigarukaho iminota ya Arsenal mu by'ukuri kuva binje mu gice cya kabiri bahaze ikipe yitwa Manchester City bashaka igitego ariko ahangaha ijoro rya football yabaye fair kuko mu minota y'inyongera mu munota wa gatatu y'inyongera Martinelli yatsinze igitego umupira yarahawe na Eze birangira ari igitego kimwe ku kindi ndakwinjiza gute rero muri uyu mukino igitego cya Haaland cyaje ku munota wa 9 kibaye igitego cya gatatu muri uyu mwaka w'imikino 2025 2026 muri Premier League ikipe ya Arsenal itsinzwe hakiri kare cyane kuko ku mukino wabahuje n'ikipe ya West Ham Jarrod Bowen yabatsinze igitego nk'iki ngiki hakiri kare ariko kandi icyo gihe hari mu kwezi kwa kabiri mu gihe mu kwezi kwa mbere noneho Brian Mbeumo yatsinze igitego nk'iki ngiki agikinira ikipe ya Brentford uyu mukino warangiye ari igitego kimwe ku kindi misemo kukwinjiza muri ubu buryo kuko Arsenal yatunguwe mu rugo hakiri kare cyane rwose kandi tuziko buryo umurindi hari ufasha ikipe guhangana na adversaire ariko kinja ari kare ari igitego kije cya gatatu muri 2025 Rigana nibyo ekipe ya Arsenal mu by'ukuri navuga yuko abenshi bari bategereje kuza kureba reaction yayo mu gutsindwa igitego cya kare ni nayo yagombaga kudefininga cyangwa se kugena niba ikipe koko abantu bayigirira icyizere ku mpamvu navuga ebyiri bari baratsinzwe n'ikipe ya Liverpool iyo bagaruka batsindwa n'ikipe ya Man City amakipe abiri akomeye mu gihe gito cyegeranye gutya morale ya groupe yari guhita ijya hasi pe kuko match kurikiye muri weekend bafite n'ubundi ikipe ya Newcastle bazasura n'ubundi byari kugenda biba bibi cyane nubwo bitanoroshye Liverpool kugusiga 5 muri iki gihe ntabwo nacyari ikintu cyoroshye ariko at least nka kiriya gitego cyo kugombora kuriya kiba gitanze at least message yo kuvuga ngo turahari twagorwa twatsindwa hakiri kare ariko igihe kikaza kugera tukagira ukuntu twigera trapa mu by'ukuri rero mu bintu biri kugenda byagaragaye muri uyu mukino wenda tudatinze cyane ibyo abantu bagira ibyo babwira abantu twabonye igice cya kabiri ikipe ya Man City yagiye iradanangira irafunga Pepe arasimbuza akoramo abasatira rundamo abadefanda gusa ashyiramo abadefanseri ba Ake yongeramo amediateri nka ba Nico Gonzalez akuramo abakinnyi b'abawinga agerageza gukora ibintu byose bishoboka kugira ngo ikipe yarebe ukuntu mu by'ukuri yaza gucyura aya manota ariko birangira n'ubundi ikipe itabashije kuba yayacyura. Arsenal yakomezaga kugenda yubaka icisha imipira mu mpande ariko kabura uburyo bwo gukreya muri mediane yayo bwatuma bapfumura urukuta rwari ruri imbere yabo rw'ikipe ya Manchester City rw'abakinnyi barimo Rodri rw'abakinnyi barimo abasore ba Nico Gonzalez Yatakaje Hernandez nibyo defense nayo baje kuba batatu baba center back Ake aje yasanze Josko Gvardiol ndetse na Diaz ubwo ku mpande naho Mateus Nunyezi ndetse n'uyu mutaramo Nico Oreri urumva baraba defenseur ubundi batanu niko abibara aba fullback babiri Nico Oreri ndetse n'iburyo Mateus Nunyezi Ake yaje asanga Gvardiol ndetse na mwene data
Ruben Diaz nyuma aza no kuzanamo uwitwa Stones nabyo muze kubibara ubwo yongeraga kuri abo ngabo basanga abakaseri babiri Nico Gonzalez n'uwitwa Rodri baniyongeraho Tijani Reinders bivuga ngo yagezaho asigarana option y'umukinnyi umwe Erling Brot Haaland na Jeremy Doku wahita uvuga ngo ni systeme y'icyenda reka tubyite 8-2 umunani badefanda na babiri bonyine bataka n'umuzamu Donnarumma ubwo mubariyemo nawe urindi izamu baba ari abakinnyi 9 bugarira na babiri basatira bonyine. Hari amagambo Premier yatangaje kuri X yabo bigaragaza abatoza bo mu rwego bamaze kujyaho nka Arteta yavuze ko abaye disappointed kuba atatsinze umukino uvuga ngo yababajwe no kudatsinda umukino urumva. Hanyuma Guardiola aravuga ati I think the result is fair. Niba Arteta ubwo avuga ko atanyuzwe n'uburyo adatsinze Man City kandi afite ukuri kuko niwe mutoza akavuga ngo ndatekereza ko the result is fair n'uburyo byarangiye ariko impamvu yabivuze n'uvuga ngo yavuze ngo ubwo dore ukangaha twatsinzwe ibitego 5 last season byibura ko watunganyije igitego kimwe kuri kimwe result is fair bivuze ngo amaze kubona ko ikipe ya Arsenal isa naho imuri heza muri yagarutse ku kantu kamwe giye konyene ni nako kanteye ubwoba. Pep yamaze kwemera yanabigarutseho ko iyi kipe ikurusha ububaza bemeye ko bazajya badefanda. Bazanye umugabo witwa Pep Linders ni umugabo muramuzi yongereje Jurgen Klopp yongereye muri staff ye Pep Guardiola na systeme zarahindutse. Pep asigaye akina systeme ya 4-1-4-1 bivuze iki Pep wagiraga abakinnyi benshi afite tekinike nabo abakinnyi ashobora gusoma ishusho ngari ikibuga akemera ko yayitwara mu kuyobora equipe nka De Bruyne ba Bernardo Silva gifite imbaraga ba Ilkay Gundogan na ba David Silva mbere ubu ntabagifite uzicyo yizereramo. Aravuga ngo biransaba kugira ubwinshi bw'abakinnyi benshi mo hagati ntabwo akiringira kuri quality zabo ba De Bruyne n'abandi arabitwa ubu none ari kwiringira muri quantity. Niyo mwarebonye imikinire isaba imbaraga isaba sprint. Niyo mpamvu muzabona uwitwa Jeremy Doku bafulu atabura muri iki kibuga. Niyo mpamvu muzabona Pep Guardiola na Foden none yamwemereye ko yamukinisha nimero 10 na Bernardo akamukinisha ku ruhande bisa nkaho yegereye mediane akageramo Rodri na Tijani Reinders kuko Tijani Reinders ni umukinnyi w'umuhanga ariko tubyemeranye ntabwo afite tekinike nk'iza Ilkay Gundogan cyangwa se ba Kevin De Bruyne. Niyo mpamvu Pep arakubwira ngo mu buryo twe dukina ntabwo bakina pressinga bagera kuri adversaire basigaye ba pressinga bakora amazone. Niyo mpamvu Pep rero arabizi yuko niba bari gukina nka Arsenal itangiye kubaka itangiye umupira uri nko muri defense yabo nka kwa Saliba atangiye kubakana n'abadefenseri bagenzi be witwa Pep ahita aforma systeme ya 4-2 bivuze iki ahita avuga ngo abakinnyi banjye bara pressinga mu mazone ntabwo bari bu pressinge noneho bagerayo kuko iyo bageragayo yabaga nizeye ko muri recuperation afite abakinnyi bashaka kwita bagarura umukino bagasubira muri position yo gukina ya possession yabo ariko arabizi ko abakinnyi niyo mpamvu mwabonye n'uyu Savinho yaragiye kumurekura arakubwira ati ubu noneho nyene abakinnyi bafite imbaraga bihuta bafite sprint bamfasha gukavaringa igice kinini cy'ikibuga kuko sinyidomina umukino sinyeneye babakinnyi bategereza ko tubakina imipira handi imbere singifite nabo abakinnyi bagifite za mbaraga bari bafite kera zo kuba aba creator so this time yemeye yuko ashobora kuzagiyemera ko na adversaire apossessinga hanyuma nawe akaba yakina je direct nibyo ari kugerageza gukora nabyo bitego byinshi Man City gutsinda muri iki gihe so aracyarwana no kubyubaka ni no mpamvu yazanye umutozo warungirije Jurgen Klopp kugira ngo amufashe muri icyo kintu cya intensité na aggressivité muri récupération no mu gukora ama transition yihuta ikipe ikina je direct ijyana baro kwizamu yabigerageje ariko arasufura nyine agerageza kugarira si identité tuzi kuri site abantu bavuze ko ari ubwoba ahubwo n'ibyane twavuga bya flexibilité by'umutoza Pep ari kugenda yisanisha na squad afite kugira ngo arebe ko yagira umusaruro kuko kugeza ubu no mu mikino itanu ya Premier League ikipe Arteta amaze kubatsinda imikino 2 banganya 3 ngayo nguko